Kubingelele ngiphinde ngomkele mbukeli kwesibanzozo sikulethela zona ke indaba ezifya ngaso-ke isikhathi ehamba phambili njengamanje ke umlandeli kaMaskandi ke usehlazike lapha ke ukhuzani ngokuthi ke akasazazi naye ukuthi ungubani lapha emculweni kaMaskandi akaseyiyona ke lendlela ke afika eyiyona lapha ke endimini yomculo kaMaskandi lo ubese qhubeka wathi njengoba ke egijimisana nomthandeni ke kumenze walahlekelwa ukuthi ke ungubani akasazazi nokuthi ungubani lapha emculweni kaMaskandi embukela wehlele uye lapha ezathi comment section sizwe uvo lwakho wena mbukeli ukuthi wena ngabe ke uyibona kanjani ke le ndaba ke ehlaziwa uyena ke lo mlandeli kumculo kaMaskandi ukuthi ukhuzani useshitshile na noma akakashintshi impisi bayihlakala nami zithi hey awusaphawuli ngane kuMaskandi awuligwala bafethu yabona mangase mina kuthiwa ngukhuba ngokhuzani right ngeke ngisoze ngaba uyena ngiyazi but ngingayibuza ukuthi kambe uba ukhuzani yabo cause manje mina ngibona ngazuthi useyikhohliwe yena yabona uma ngabe kuthiwa ulwa nomuntu uNkulunkulu afika kupha amandla mkhulu ngomzimba round 1 umthela phansi round 2 umthela phansi uphiwa istrength sokuthi umkhulu ngomzimba umthela phansi bese yena yakuluma bese wena uthuso ukuthi uyakuluma abantu bajabulela ukuthi uyakuluma bese nawe ufuna ukumluma ukhohlwa istrength sakho I think into njengaleyo la ku situation kaKhuzani nomthandeni Khuzani ubephiwa amandla ukwazi ukukhipha ama-album kulowo ma-album akhe ashaye upure Maskandi original hayi unama keyboard amakhulu amaningi pure Maskandi ingoma zothando ingoma zokushinga yabo abantu bayikhethela ukuthi bafuna yiphi hits adayisa amagolide adayisa ama-platinum waphiwa iskill sokwazi ukunegotiate yonke into kube ngazothi ngaye ama-event amakhulu kube ngazothi ngaye uphiwe into yakhe uthe lo munye mangabe sephiwa istrength sokwazi ukuthi ashaya ama-single namantombazane ko-YouTube kube ngazothi uyi-comedian ashaya ama-video ahlekisayo kube sengazothi i-event ne-event ebikade ikhona izoba ngaye a-trend yamshisa lento ukhuba wafuna ukuthi ashiye istrength sakhe afocus kulesa lo munye waqala manje wafuna ukuthi kuma event atrend agqoke izinto engazuthi zezayoni yabo agqoke izinto just ukuthi abambe itrend akusiyona into yakhe itrend akasilona icomedian I think wa trend ngale video la khona ashaya khona lwamjida ngempama kuphela ngengize kumusho ngegaba yabo so akusiyona into yakhe leyo so mina ngokwami mfethu I think fanele ayibuza ukuthi ubani yena afocus entweni yakhe ayikhiphele ama-album abantu bazowathola ama-hits mase bawatholela ama-hits angaloke wapost ukuthi ana how many viewers ku-YouTube it's not like unemali eningi awunayo imali eningi ku-YouTube ngama-streams ukuthi ushaya 1 million usizothola imali enkulu no ayikho leyo nto so leyo nto izokwenza ukuthi kubonakale ngazothi uyahlulwa kanti yena akafocus entweni yakhe mfethu imtshela ngithengile select